Školjare ruskih odzeljenja gimnaziji u Ruskim Keresture včera mali nahodu posluhać prepodavanje o Rusnacoh u Štrednjem viku i o ih naseljovanju na toti prostori. Prepodavanje otrimal profesor istoriji Dejan Vučko. Toti zmysty še trebali by robiť i u školi na poriadnych hodzinách. Međutim, evo, prešli školski rok, mali sme také, že bola online nastava. To školski rok máme napríklad u gimnaziji týzeň ideme do školy a týzeň online. Jednostavno niet času, niet prostoru, že by še i to tí zmysty dakus by še dovalo. Evo, vyhasnovali sme, že by sme nješka evo tu u zamku dakus pobešedovali o prešlosti Rusnacov, že by tako školjare obnovili znanje, kotri uži znaju, ali že by daco čuli, co poteraz može budzi ne znaju. Плановане, že by u ramikoh noci muzejoh u Ruskim Keresture toho roku buli ponuknuti rižni zmisti, jak co to podobovo robotni, kuharski robotni u ramikoh STEM klubu i druge, ali pre epidemiologijnu situaciju toho roku noc muzejoh označena skromnejša. Думам, že to bolo jedno také fine stretnuce, ambientalna nastava u muzeju i думам, že takú formu roboti obrazovnej treba hasnovať, kedy god to je možlivé. Bilo mi, že še i popri čeških obstavinoh pre pandemiju stretnúť sa o tri maloj, že školjare mali nahodu naučiť dať o svojej istoriji, pretože думам, že bez ohľadu s čím što oni dalje u život se budu zanimať i kad god da ih život odnješe, bitne, že bi znali odkad pohodza i svoju istoriju. To bola ostatnja hviljka za takvu formu nastavi, ponaže vlada Srbiji najavila, že od ponzelku školjare viših klasoh osnovnej školi i štrednjoškolci nastavu budu sluhac na daljekost.